Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki ya 27 z'ukwa munani kwa 2026. Hashyizwe ibiciro bishya by'igenagaciro ry'imitungo mu Rwanda. Naho umujyi wa Kigali urateganya kubaka inzu ibihumbi 4 mu mudugudu wa Mazi. Bamwe mu babyeyi bo ku kirwa cya Sharita cyo mu karere ka Bugesera baravuga ko bagorwa no kubyarira mu kiyaga cya Rweru kubera kutagira ivuriro na rimwe. Vice President wa Ghana yasabye abaturage bayo bari mu Rwanda kwiyandikisha. Muri aya makuru turareba impamvu. Indege yari ijyanye imfashanyo zirimo ibiribwa n'imiti mu Minembwe yarashwe. President Hekishinga amategeko y'u Burundi we yasabye leta kwigana u Rwanda igaca inzoga zikaze. Muri Tanzania wari Vice President uherutse kweguzwa yirukanwe mu ishyaka rya CCM. Naho Bushinwa bwasabye abaturage babwo kuva muri Eswatini. President w'Uburusiya Vladimir Putin we yihanangirije Ubwongereza avuga ko bugomba guhindura politike yabwo y'ubushotoranyi kuri Ukraine bitaba ibyo Uburusiya bukagaba ibitero ku Bwongereza. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyaho 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Yoga Family Care ngiki kigo rukumbi mu Rwanda kizanye igisubizo cyo kwita ku bantu bafite indwara zitandura cyangwa bari mu byago byo kuba bafatwa nazo bigakumirwa hakiri kare. Abamaze kuzirwara namwe ni mwiruhutse mubonye igisubizo. Abafite ibibazo by'umugongo, kuribwa umutwe, abarwayi paralize, kubyimba amaguru, abarwayi diabete, stroke, namwe turabafasha cyangwa tukabasangaho muri. Dufite ibyuma kabuhariwe bibafasha mu burwayi kandi dutanga amahugurwa ku buryo bwo kwita ku bafite indwara zitandura, twibanda cyane kunyongera mirire zibakwiriye no kubakorera ubugororangingo cyangwa kine. Umwihariko nuko abasoje amahugurwa mu kigo cyacu tubashakira n'akazi. Dukorera Ikibagabaga munsi ya Radio Maria Rwanda ku muhanda kaga 32. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0783 17 05 95 cyangwa 0788 58 0047. Wikwiheba gana Yoga Family Care tuguhe care. Ikaze muri amakuru arambuye duhere mu Rwanda ahashyizweho ibiciro bishya by'igenagaciro ry'imitungo. Ubuyobozi bw'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubutaka bwemeje ibiciro bishya bizajya byishyurwa igenagaciro ry'imitungo, aho nyirinzu isanzwe ari y'umuryango azajya yishyura nibura 90,000 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo inzu ye igenerwa agaciro n'umugenagaciro wabiherewe uburenganzira. Ibi biciro bishya bije bisimbura ibyariho mu 2018 kandi bireba igenagaciro ry'inzu, ubutaka, inyubako z'ubucuruzi, amahoteli, inganda n'indi mitungo. Ku nzu y'umuryango umwe itageretse kugira ngo ikorerwe igenagaciro hagomba kwishyurwa amafaranga atari munsi y'90,000. Inzu ifite igorofa ryo hasi n'irindi ryo hejuru izwi nka G+1 izajya yishyura nibura 200,000. Buri gorofa ryiyongereyeho 50,000. Ku nyubako zirimo imiryango myinshi ibiciro bizajya bitangirira ku 300,000 ku nyubako ya G1+. Inyubako ya G+2 yo izajya yishyura nibura 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubutaka bungana na hegitari imwe cyangwa burenzeho buzajya bwishyurwa nibura 100,000 mu igenagaciro, hiyongereyeho 7,000 kuri metero kare. Ibi bireba kandi ubutaka bw'ubuhinzi, ubworozi n'amashyamba.
John Mugisha uyobora Institute of Real Property Valuers avuga ko ivugururwa ry'ibiciro ryari rikenewe kuko ibyari bisanzweho bimaze imyaka 8 bidahinduka. Yasobanuye ko izamuka ry'ibiciro by'ingendo, ubukode, ibikoresho ndetse n'agaciro k'imitungo ryagendeweho mu gushyiraho ibiciro bishya. Muri gahunda nshya buri mugenagaciro kandi asabwa gutanga serivisi imwe igenagaciro ku buntu buri mwaka ku muntu utishoboye ushobora kugaragaza icyemezo cyemewe cy'uko ari mu cyiciro cy'abafite intege nke. Ibiciro bishya bizakurikizwa mu gihugu hose ku igenagaciro ry'imitungo ikorwa mu rwego rwa leta cyangwa urw'abikorera kandi amafaranga yose yatangajwe akaba arimo n'imisoro. Umujyi wa Kigali watangaje ko ari gahunda yo kongera inzu mu mudugudu w'icyitegererezo w'amazi mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge ku buryo zizava kuri 793 ziriho kuri ubu zikagera ku 4106. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, Emma Claudine umuvugizi w'umujyi wa Kigali yavuze ko bagiye kongera umubare w'inzu muri uyu mudugudu w'icyitegererezo nyuma yo kubona ko uburyo bwo kuvugurura imiturire bwatanze umusaruro kuko kugeza ubu hatujwe imiryango irenga 500. Yakomeje avuga ko ibyo bikorwa byo kuvugurura imiturire bitararangira kuko umujyi wa Kigali ufite gahunda yo kongera izi nzu. Ati umushinga uzakomeza kwaguka buhoro buhoro, biteganyijwe ko uzubaka inzu zigera ku 4106 zose hamwe. Yagaragaje ko ubu buryo bwo kuvugurura imiturire buri gushyirwa mu bikorwa muri Nyabisindu na Nyagatovu, aho imirimo yo kubaka inzu zigera ku 2029 ikomeje. Yagaragaje ko gutuza abaturage hafi y'aho basanzwe batuye ari ingenzi cyane kuko bituma imiryango ikomeza kuba hafi y'akazi ndetse n'abana babo bagakomeza kwiga ku mashuri basanzwe bigamo. Emma Claudine ntirenganya agaragaza ko urugendo rwo kuvugurura imiturire y'akajagari mu mujyi wa Kigali yakomereje Ikabuhunde mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Biteganyijwe ko binyuze muri uyu mushinga abaturage 716 bazatuzwa neza. Mu makuru avuga mu turere, bamwe mu babyeyi bo ku kirwa cya Sharita mu karere ka Bugesera baravuga ko bagorwa no kubyarira mu kiyaga cya Rweru kubera kutagira ivuriro na rimwe, bagasaba ko bakwimurwa kuri iki kirwa bakegerezwa ibikorwa remezo. Bini kuri iyi nkuru na Alexis Ntawigenera. N'urugendo rutoroshye rugana ku kirwa cya Sharita giherereye mu kagari ka Sharita mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera. Kugera kuri iki kirwa bisaba kwambuka ikiyaga kandi abaturage bahatuye bavuga ko iyi miterere ibashyira kuri y'ibikorwa remezo n'iterambere. Bavuga ko mu mazi bambuka haba harimo imvubu nyinshi, bigatuma kwambuka nabyo bihinduka urugendo rurimo impungenge. By'umwihariko ibi bigora ku buryo bukomeye abagore batwite iyo bagana kwa muganga kuko hari n'ababyarira mu bwato bari mu nzira. Ndasiteguza sumenye umunsi hari igiye gufata nyine ukagera hara ku cyambo bikaba ngombwa ko ariho ubyarira bakagukomeza nyaka kujyana kwa ngo bizi saha ashobora kuba afashwe n'inda. Nagera ku cyambo nkabura icyombo. Ubwo nahagera ndemerewe ugasanga mbyariye muri cya cyombo. Ubwo nagira ngo nikojeje kwa muganga naho ati wapi wakererewe ugasanga baduciye amafaranga. Ubwo rero twebwe nk'abadamu bashahita tubona twarakandamijwe kubera inzira ya nterura nawe nta hantu wiboneye. Kuri aba baturage ngo ikibazo si cyo kwa muganga gusa ngo ahubwo bari kuriya serivisi nyinshi z'ibanze kuzigeraho nyine bisaba kwambuka amazi. Kimwe mu byifuzo byabo bikomeye ngo nuko nabo bakwimurwa bakavanwa kuri iki kirwa. Ariko nk'ubuvugizi igihe nagutuma ko mwaje ahangaha kugira ngo tubatume kuri Perezida wa Repubulika kuko ubu ngubu mwe muri amaso yiwe. Turasaba ubu kugira ngo kuko abimuwe bafite isuku. Twe tukiri hano dufite umwanda. Ko turi habi nyine. Turi habi. Kuko Perezida wa Repubulika ajya gufata umwanda wo gukura abantu mu birwa hari habi. Ni hari heza. Murabona nta muri ruhari, nta mazi ahari, tunywa amazi mabi. Ubu ni kumanywa ariko mu kanya barababwije hatabona. Urumva kandi ahandi harabona. Ngicyo nagusaba nicyo no kuvuga ngo nta tuwarete naki nyine nimugire vuba mudukure muri uwo mwanda. Niko bimeze gene nibwo butumwa nago tumikire rwose muri abavugizi bacu mubatubwira ati rwose n'abahasigaye ko barashaka kuhava rwose. Abaturage bavuga ko mu gihe batarimurwa baba nibura begerejwe bimwe mu bikorwa remezo bibafasha kubaho neza no kugera kuri serivisi z'ibanze. Ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwumvikanisha ko hari icyizere cy'uko abaturage nabo bazimurwa kimwe na bagenzi babo bimuwe kuri iki kirwa mu bihe byo hambere. Kugeza ubu kuri iki kirwa hamaze kwimurwa imiryango 60, hakaba hasigaye indi 75. Ikibazo cy'abatuye kuri Sharita si umwihariko wabo kuko mu Rwanda hari ibindi birwa 14 bituwe, gusa 11 muri byo byashyizwe muri gahunda yo kwimurwaho abaturage. Iyo gahunda ireba abaturage barenga 8,100 bo mu ngo zisaga 900. Iyo ugereranyije ubuzima bwabo mbere na nyuma yo kwimurwa ku birwa usanga bacyugarijwe na bimwe mu bibazo bijyanye no guhindura uburyo bari basanzwe babaho kuko benshi bari batunzwe n'ubuhinzi n'uburobyi, ariko kuri ubu bamwe bisaba gushaka ubundi buryo bw'imibereho. Arakoze Alexis Ntawigenera. Dukomereza amakuru yacu mu karere ka Nyagatare mu mudugudu wa Kinihira aho abanyantege nke bagorwa no kubona amazi. Bamwe mu baturage batujwe mu mudugudu w'abatishoboye Kinihira mu murenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare baravuga ko bavunwa no kubona amazi biturutse ku ivomo rimwe bafite muri uyu mudugudu
by'umwihariko abanyantege nke bakaba badashobora kuvoma bakifuza ko ubuyobozi bwabafasha kububakira irya kabiri. Aba baturage bagaragaza ko ubusanzwe aho batuye badakunze kubona amazi kuko aza rimwe na rimwe, bikaba ikibazo gikomeye kuko bafite ivomo rimwe babyiganiraho bose iyo amazi yaje. Ibyo bituma havoma umunyembaraga mu gihe hari abahatujwe bafite intege nke biturutse ku busaza ndetse n'uburwayi. Rwabukambizi Innocent, umusaza w'imyaka 80 watujwe muri uwo mudugudu akuye urw'Empasha, avuga ko imbaraga nke afite zitamwemerera kubona amazi kuko abyiganira. Ati ubusanzwe ngiye mbona amazi mvomewe n'abaturanyi, biragoye kubona umuntu ugutondera umurongo amasaha 2 ategereje kukuvomera nawe akaza kwivomera. Ubonye irindi vomo umurongo waba muto ku buryo nanjye nafata akavomesho gato nshoboye nkaba nakwizanira amazi make ajyanye n'intege zanjye. Ni ikibazo ahuriyeho na bagenzi be batandukanye bafite intege nke. Aba baturage bakifuza ko bakubakirwa ivomo rya kabiri kugira ngo abavoma bajye basaranganya bose bayabone. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage muri Katete Juliette avuga ko nk'uko ubuyobozi busanzwe bwumva ibyifuzo by'abaturage bigashakirwa ibisubizo, hajya kurebwa niba koko ivomo rimwe muri uyu mudugudu ari ikibazo, anarebwa uko bazubakirwa irindi. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura WASAC ishami rya Nyagatare Eric Munyaneza yavuze ko iyo abaturage bafite ikibazo nk'iki bagishyikiriza ubuyobozi bw'umurenge nabwo bukagisuzuma ivomo rikaba ryakubakwa. Uyu mudugudu kuri ubu tuyemo imiryango 62 igizwe n'abantu 144 aho basangirira ivomo n'abaturanyi mu yindi midugudu nabo batarageza amazi mu ngo zabo. Mwene makuru rebana n'u Rwanda, Vice President wa Ghana yasabye abaturage bayo bari mu Rwanda kwiyandikisha. Vice President wa Ghana Professor Nana Jane Opoku yasabye abanyagana ba mu Rwanda kwiyandikisha muri ambasade z'igihugu cyabo kugira ngo ubuyobozi bubashe kumenya aho bari no kurushaho kubafasha igihe bibaye ngombwa. Yavugiye mu kiganiro agiranye n'umuryango w'abanyagana ba mu Rwanda. Professor Nana Jane Opoku yumvise ibibazo bafite ndetse anabasobanurira ingamba guverinoma ya Ghana iri gushyira mu bikorwa byo guteza imbere imibereho y'abaturage bayo. Yagize ati ndashaka umwese ko bakangurira niba mutarabikora mwiyandikishe muri ambasade zacu, dukeneye kumenya aho muri. Murabizi mu minsi ishize twagize ikibazo muri Afrika y'Epfo, twagiye mu bubiko bwacu tubona amakuru dutangira gutegura ariko ntibyagenze neza ko umubare nyirizina wari ukubye kabiri imibare twari dufite. Ni ingenzi ko tumenya aho muri, ntabwo dushaka kubatata, turashaka kumenya aho abaturage bacu bari gusa. Ikibazo Vice President wa Ghana yagarukagaho ni cyabaye mu minsi ishize ubwo muri Afrika y'Epfo hatangiraga imyigaragambyo igamije kwirukana abanyafrika baba muri iki gihugu. Ghana iri mu bihugu byafashe umwanzuro wo gucyura abaturage babyo. Vice President wa Ghana yavuze ko abanyagana baba hanze y'igihugu ari igice cy'ingenzi cy'igihugu cyabo nubwo baba batuye mu bihugu bitandukanye ku isi. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobilestore.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese.
ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. abarimo kuzigura ntimugire impungenge, nimubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali n'i Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Mu makuru bwanze y'u Rwanda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Fayulu na Dr Mukwege bashinje Kinshasa gutera indi ntambwe igamije gucamo igihugu bice. Umwe mu banyapolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Martin Fayulu ndetse na Dr Denis Mukwege banenze icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo guhagarika amashuri burundu na kaminuza mu bice bigenzurwa na M23. Bavuga ko yari intambwe igamije gucamo igihugu ibice, basaba ko yakwisubiraho. Ibi umunyapolitike Fayulu yabitangaje kuri uyu wa kane ku rubuga X, aho yagize ati iteka rya minisitiri ushinzwe amashuri makuru na kaminuza rihagarika ibikorwa byose by'amasomo mu bigo bya leta by'amashuri makuru Goma ni Bukavu rinyerekeza ku mwanzuro umwe. Ubutegetsi bwa Kinshasa bufite uruhare rukomeye mu mugambi wo gucamo ibice igihugu cyacu. Uyu munyapolitike akomeza avuga ko iki cyemezo gisobanuye ko abavandimwe babo batuye Goma ni Bukavu, cyane cyane abanyeshuri, batereranywe bashyirwa mu maboko y'inyeshyamba za M23. Yakomeje asaba guverinoma ya Kongo guhita yisubiraho igahagarika iri teka, avuga ko igihe kigeze cyo guhagarika kutagira ubunararibonye, asaba kugirira impuhwe abaturage ba Kongo. Ibi birajya gusa n'ibyatangajwe na Dr Denis Mukwege wahawe igihembo cyitiriwe Nobel cy'amahoro, nawe wamaganye icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo guhagarika ibikorwa by'amashuri makuru na kaminuza mu bice bigenzurwa na M23. Yagize ati ahazaza h'urubyiruko rwacu ntihagomba gukoreshwa nk'igikoresho cyo guciririkanya mu nyungu za politike cyangwa mu mugambi wo kwagura imbibi z'ubutegetsi, ndetse ntihagomba gufatwa nk'ingaruka zisanzwe z'amakimbirane. Tariki 20 z'uku kwezi nibwo guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo ibikorwa byose byaba iby'amasomo n'ibindi mu bigo 11 bya leta by'amashuri makuru na za kaminuza biherereye Goma muri Kivu y'Amajyaruguru ni Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, imijyi yombi kuri bigenzurwa na M23. Ingabo za leta ya Kongo zarashe indege yari ijyanye imiti n'ibiribwa muri Minembwe. Ihuriro ry'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo ryashinjwe kurasa indege ya gisivili yari ijyanye imiti n'ibiribwa muri komine Minembwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Umwe mu ofisiye w'umutwe wa MRDP twirwanaho igenzura, Colonel Fidel Rugabo, umwe mu ofisiye w'umutwe wa MRDP twirwaneho igenzura Minembwe, yatangaje ko indege yarashwe n'igisasu cy'imbunda yari ku butaka ubwo yari igeze mu gace ka Bikuba. Colonel Rugabo yagize ati MRDP yamaganiye kuri ihanurwa ry'indege ya gisivili yari itwaye imiti n'ibiribwa. Iyi ndege yahanuwe nyuma y'uko tariki 25 z'uku kwezi urwego rw'umuryango mpuzamahanga ruhuriyeho rushinzwe kugenzura iyoherezwa ry'agahenge IGVM+ rusuye Minembwe rukagenzura ingaruka z'ibitero byahagabwe. Umuvugizi wa FCM23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za Kongo, iz'u Burundi, Wazalendo, FDLR n'abacancuro b'abanyamahanga batangiye kugaba ibitero muri Point Zero, Nyaruhinga na Mukoko muri Minembwe isaa moya z'igitondo kuri uyu wa kane. Kanyuka yasobanuye ko muri ibi bitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo riri kwifashisha drone z'intambara ndetse n'imbunda ziremereye, ati birakomeje mu bice bituwe cyane. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane MRDP twirwanaho na M23 bahanganye n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Kanyuka yasobanuye ko bari kurwanirira abaturage barinda imitungo yabo. Kugeza ubu biravugwa ko imirwano hagati y'impande zombi igikomeje. AFC/M23 yamaganye ubushotoranyi bw'ingabo za leta zikomeje kurasa mu bice byiganjemo ibituwe n'abaturage benshi nyuma y'amasaha make intumwa z'urwego rwa IGVM+ rushinzwe ibarizwa ry'agahenge zivuye muri Minembwe. Mu Burundi, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko yasabye leta kwigana u Rwanda bagaca inzoga zikaze. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi Daniel Geras Ndabirabe yasabye inzego za leta guca inzoga zikaze mu gihugu kuko zikomeje kwica n'aba baturage. Ndabirabe watanze ubu butumwa ahangayitse cyane yabwiye abadepite baganiraga ko mu bibazo yabonye mu baturage ikinzoga ari kimwe mu biteye impungenge nyinshi. Yagize ati dusabe abo bayobozi kuri iyi mpuruza y'abaturage, tubasabe bongere bahaguruke bashaka igisubizo cya vuba cyane, icyo kibazo cy'ibyo biyoga biri kwica bene gihugu bihagarikwe. Uyu muyobozi yasobanuye ko abayobozi bo ku rwego rw'igihugu bashobora kuba batazi iki kibazo kubera ko bari kure cyane y'abaturage, asaba mu nzego z'ibanze zirimo komine n'intara kwifatanya mu kugikemura. Geras Ndabirabe avuga ko ikibabaje ari uko ibikorwa byo guciza inzoga byigeze gutangira, ariko abayobozi b'amakomine n'intara basabwa kubihagarika, nyamara kuri ubu ngo igikenewe ni ukubongerera imbaraga. Ndabirabe yavuze ko abayobozi bakuru bakwiye kumenya ko abaturage bamerewe nabi, abandi bakaba bari kwicwa n'izi nzoga zikaze zikorwa n'abarundi ubwabo. Atanze izi mpuruza mu gihe ikibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge gikomeje kuvugwa cyane mu karere nyuma y'uko leta y'u Rwanda ihagaritse izi nzoga ku isoko igafunga n'inganda zazo. Mu nzoga zahagaritswe ku isoko ry'u Rwanda harimo iz'ubwoko 52 zitumizwa mu mahanga, zirimo izo mu Buhinde, muri Kenya, muri Uganda ndetse no mu Burundi zirimo Karibu Gin. Muri Uganda, Audrey Rwabogo, umuyobozi wa komite nshingwanama y'umukuru w'igihugu ishinzwe ibyoherezwa mu mahanga n'iterambere ry'inganda, yasubije General Muhozi, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, uri guta muri yombi bamwe mu bakozi bakora muri uru rwego aherutse kuvuga ko rutemewe n'amategeko, amusaba kureka amategeko agakora akazi kayo. Mu butumwa aherutse gushyira kuri X, General Muhozi Kainerugaba akaba nanone umujyanama wa Perezida Museveni yari yavuze ko urwo rwego rutemewe n'amategeko ko agiye guta muri yombi abarukoramo bose.
nyuma yataye muri yombi umwe mu bakozi barwo witwa Matthew Bagonza amwerekana yambaye ubusa ku gice cyo hejuru. Mu gusubiza kubiri kuba kuri iyi komite ngishwanama y'umukuru w'igihugu ishinzwe ibyoherezwa mu mahanga n'iterambere ry'inganda, Audrey Rwabwogo uyobora yavuze ko yemewe n'amategeko kandi ko ahari uyikoramo wakoze ibigize ibyaha yakurikiranwa binyuze mu mategeko aho kwandagazwa. Yagize ati niba urubanza rureba umuntu uwo ari we wese ruzagezwa imbere y'urukiko rufitiye ububasha ruburanishwa mu buryo buboneye kandi butabogama. Gufata ukekwaho icyaha no kumufata mu gihe afunzwe bigomba gukorwa hakurikijwe amategeko mu buryo bwa kimuntu kandi butamutesha agaciro. Itegeko nshinga, abaturage ndetse n'Imana bigomba guhabwa icyubahiro n'ubumuntu buri muntu akwiriye. Ibimenyetso nibishyirwa ahagaragara kandi bisuzuma. Matthew Bagonza ashobora kwiregura no kurengera ikigo akorera. Amategeko nayo akomeze akurikizwa uko ateganywa. Audrey Rwabwogo ni muramu wa General Muhoozi Kainerugaba yashimangiye ko urwego akorera rwashinzwe ku itariki ya 16 z'ukwa gatatu 2022 ko ruramutse rukuweho nabyo byakurikiza amategeko. Hari abavuga ko ibiri kuba ari ukumvana imitsi hagati y'abagabo bombi bafite ijambo mu gihugu. Dukomereze muri Tanzania aho ari vice president uherutse kweguzwa yirukanwe mu ishyaka CCM. Ishyaka riri ku butegetsi muri Tanzania Chama cha Mapinduzi ryirukanye Dr. Emmanuel John Nchimbi mu ishyaka nyuma y'umunsi umwe gusa atangaje ko yeguye ku mwanya wa vice president wa Tanzania. Nchimbi yari yatangaje ko azava ku mwanya wa vice president ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka agasezerano muri politike no mu mirimo ya leta. President Samia Suluhu Hassan yemeye ubwegure bwe. Nchimbi avuga ko yafashe icyemezo amaze kubona ko President Samia ashaka ko impinduka kuri uwo mwanya. Tariki 26 z'uku kwezi CCM yateraniye mu nama idasanzwe i Dar es Salaam maze itangaza ko Nchimbi yirukanwe kubera iby'ishyaka ryavuze ko ari ibibazo by'imyitwarire ya politike ndetse no kurenga ku itegeko nshinga n'amabwiriza bya CCM. Ishyaka ntiryatangaje ku mugaragaro amakosa arambuye ryamushinjaga, ariko ngo haraho yagiye akavuga ko bakeneye itegeko nshinga rishya. Muri iyo nama kandi CCM yemeje ko Deogracias John wari minisitiri w'ingufu akaba n'umudepite wa CCM agomba kuba umukandida w'ishyaka ku mwanya wa vice president. Deogracias ariko ntabwo ahita aba vice president wa Tanzania kuko izina rye rigomba kubanza kunyuzwa mu nzira ziteganywa n'amategeko, harimo kwemezwa n'inteko ishinga amategeko mbere yuko arahirira gutangira iyi mirimo. Dr. Emmanuel Nchimbi yari yarabaye vice president wa Tanzania kuva ku itariki ya 3 z'ukwa 11 mu 2025 nyuma yo umukandida wungirije wa President Samia Suluhu mu matora yo mu kwezi kwa 10 mu 2025. Mbere yaho yari umunyamabanga mukuru wa CCM. Dukomereza amakuru muri Algeria aho abantu 12 bishwe n'imiriro y'agasozi mu majyaruguru y'iki gihugu. Abantu 12 bamaze kwicwa n'inkongi z'umuriro w'agasozi zibasiye ahantu hanini mu majyaruguru ya Algeria. Urwego rushinzwe ubutabazi n'ubwirinzi bw'abaturage rwatangaje ko inkongi nyinshi zafashe mu ntara zitandukanye zikora ku nkombe yo majyaruguru y'icyo gihugu. Kuwa gatatu nijoro Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Said Sayudi yavuze ko nibura abantu 54 bakomerekejwe n'inkongi, harimo 6 bari kuvurirwa mu byumba by'indembe. Izi mfu zibaye mu gihe amajyaruguru ya Afurika akomeje kwibasirwa n'ubushyuhe bukabije aho Tunisia na Algeria ari bimwe mu bihugu byibasiwe cyane. Sayudi yavuze ko abantu 5 bapfiriye mu ntara ya Jijel, 4 bapfira muri Bejaia n'abandi 3 bapfira muri Tizi Ouzou. Minisitiri Sayudi yagiye i Bejaia ari kumwe na Minisitiri w'ubuzima Mohamed Sedike kugira ngo bagenzure uko ibikorwa byo kuzimya umuriro no kwimura abaturage bari mu mice byugarijwe birimo gukorwa. Urwego rushinzwe ubutabazi hamwe n'ibitangazamakuru byabo byatangaje ko abaturage benshi bo mu duce twa Bejaia na Jijel banze kwimurwa mu ngo zabo. Urwego rw'ubutabazi rwavuze ko imirimo yahise ihagarikwa. Ubushinwa bwasabye abaturage babwo kuva muri Eswatini. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yasabye abaturage bayo kuva mu gihugu cya Eswatini giherereye mu majyepfo ya Afurika kubera impungenge z'umutekano. Iyo minisiteri yavuze ko mu mpamvu zayo zishingiye ku mutekano harimo uburiganya bukabije bukorerwa kuri internet ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bifitanye isano n'imikino y'amahirwe, ariko ntiyatangaje ibisobanuro birambuye kuri ibyo bibazo. Ubushinwa bwagiriye inama abaturage babwo kwimuka vuba bishoboka mu bihugu bifatwa nk'ibifite umutekano muke kurushaho birimo Afurika y'Epfo na Eswatini. Eswatini ni kimwe mu bihugu 12 ku isi ndetse kikaba aricyo gihugu cyonyine muri Afurika gifitanye umubano mu bya diplomasi na Taiwan, igihugu Ubushinwa buvuga ko ari igice cy'ubutaka bwabwo. Ikinyamakuru Times of Eswatini cyatangaje ko abashinwa 40 bafungiwe muri Eswatini kuva mu kwezi gushize nyuma yo gufatwa ubwo bageragezaga kuva muri icyo gihugu. Aba bantu bafashwe bwa mbere mu kwezi kwa gatatu hamwe n'abandi banyamahanga benshi ubwo inzego z'umutekano zakoraga ibikorwa byo gusaka akekwaho gukorera ibikorwa by'imikino y'amahirwe itemewe n'amategeko kuri internet mu murwa mukuru wa Eswatini, Mbabane, ndetse no mu bice bikikije. Abunganizi babo mu mategeko bari barandikiye ubushinjacyaha bukuru na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu bavuga ko bari bemeye ibyaha bijyanye no kutubahiriza amategeko y'abinjira n'abasohoka mu gihugu ndetse bakaba barishyuye amande bari baciwe n'inkiko. Ntiharamenyekana umubare w'abashinwa baba cyangwa bakorera muri Eswatini. Mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka Taiwan yashinje Beijing kugerageza kuburizamo urugendo rwa perezida wayo Lai Ching-te muri Eswatini binyuze mu gushyira igitutu ku bihugu bituranye na Eswatini kugira ngo bimuhagarikire uburenganzira bwo kunyura mu kirere cyabyo.
urwo rugendo rwari ruteganyijwe tariki ya 22 kugeza 26 z'ukwa kane rugamije kwizihiza imyaka 40 umwami Muswati wa gatatu amaze ku ngoma, ariko rwaje gusubikwa nyuma y'izo mpinduka. Rai yaje kugera muri Eswatini mu kwa gatanu, ariko ntiyigeze atangaza uburyo yagezeyo. Nta na kimwe muri ibyo bihugu cyari cyatangaje mbere iby'urwo rugendo. Dukomereze kuri perezida w'Uburusiya Vladimir Putin wabwiye Ubwongereza ko bugomba guhindura politike yabwo y'ubushotoranyi kuri Ukraine, bitaba ibyo Uburusiya bukibasira ibirindiro bya gisirikare by'Ubwongereza. Riburira rije nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Andy Burnham aburiwe ko igihugu cye gishobora kwibasirwa n'Uburusiya kubera inkunga giha Ukraine, bityo ko kigomba kwitegura igisubizo kitaziguye giturutse Moscow. Mu ntangiriro z'iki cyumweru Burnham yasuye Kiev, aho Ubwongereza bwaganiriye na Ukraine ku ikoranabuhanga rya misile ndetse n'ubwenge buhangano bukoreshwa ku rugamba. Kubera izo mpamvu inzego z'umutekano z'Ubwongereza zatangiye kwitegura ko Kremlin ishobora kugaba igitero kuri iki gihugu, haba mu kwibasira Burnham cyangwa igatera ibigo n'ibikorwa remezo bya gisirikare. Iburira rya Perezida Putin rije nyuma y'umunsi umwe gusa umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze za Amerika CIA John Ratcliffe agira uruzinduko rutunguranye Moscow, aho yaburiye Kremlin kutongera gukaza umurego mu ntambaro yo muri Ukraine, haba mu gukoresha intwaro kirimbuzi cyangwa kwibasira Kiev n'ibigo byo mu burengerazuba bishyigikiye Ukraine. Ubutumwa bwa Ratcliffe bwo kutabikora bwari bushingiye ku makuru y'ubutasi bwa Amerika agaragaza ko Uburusiya bushobora gufata ingamba zikomeye kandi zihuse nyuma y'uko ibikorwa byabwo bya gisirikare ku rugamba byongeye kudindira. Nyuma y'uruzinduko rwa Ratcliffe, Kremlin yagaragaje ko hakiri kare gutekereza ko Uburusiya n'ibihugu byo mu burengerazuba biri hafi kugera ku mahoro. Yavuze ko hakiri kare kuvuga ko ikibazo gikomeye kiri hagati y'Amerika n'Uburusiya kigiye gukemuka, ndetse ivuga ko Ukraine iri gutsindwa intambara nta kabuza. Mbere y'uko Sir Keir Starmer ava ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza, yari yaraburiye ko Uburusiya bushobora gutera igihugu cyo mu muryango wa OTAN mu myaka iri imbere, hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubutasi zo mu Bwongereza. Mbere yaho Putin yari yaragiriwe inama ko Minisitiri w'Intebe mushya w'Ubwongereza ashobora kuzaba yoroheje kurusha Starmer ku kibazo cya Ukraine, ariko ibyo Uburusiya bwari bwizeye ntibyabaye. Dusoreze muri Nepal, aho abaturage barenga 1500 bakomeje kuburirwa irengero. Abantu barenga 1500 baburiwe irengero nyuma y'umwuzure ukomeye wibasiye uduce two ku mupaka wa Nepal na Tibet, aho amazi n'ibyondo byarenze inkombe bikangiza imihanda, ibiraro ndetse n'imidugudu myinshi. Abantu barenga 350 nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyi mpanuka muri Nepal, mu gihe abayobozi bo mu Bushinwa batangaje ko abantu 2 bapfuye, abandi 3 bakakomeje gushakishwa. Mu babuze harimo abanyamahanga barenga 700. Amashusho yafashwe n'abatuye ku ruhande rwa Tibet agaragaza ibyondo n'imyanda byamanutse bigasenya inyubako, bikangiza imihanda ndetse bigatwara abantu bageragezaga guhunga. Nepal ni igihugu gikunze gusurwa n'abantu benshi, bamwe mu baburiwe irengero n'abanyamahanga. Imirimo yo gutabara yakomeje kugorwa nuko imihanda myinshi yangiritse. Abatabazi bakomeje gushakisha ababuze, inzego zitandukanye ziri kugerageza gufasha abaturage bagizweho ingaruka n'impanuka. Abatabazi baravuga ko iki kiza cyatuma imiryango myinshi iburaho ikinga umusaya, ibiribwa ndetse n'ibikoresho by'ibanze bigakomeza kubura. Ibihugu bitandukanye birimo na Leta Zunze za Amerika byatangaje ko byiteguye gutanga ubufasha burimo bw'ibikoresho, gutabara, ibiribwa ndetse n'abakozi bazafasha mu bikorwa byo gushakisha no gufasha abahuye n'ingaruka z'imyuzure. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru muri Nepal aho abarenga 1500 baburiwe irengero niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki ya 27 z'ukwa 8 kwa 2026. Ndabashimiye ko mwana mudukurikiye, ndabarekeye gukomeza kurinda ibiganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Waruzi ko kubaka bitesha benshi umutwe kandi nyamara ubufasha buhari, waba uba mu Rwanda cyangwa imahanga, Mess Limited iriho ku bwawe kuva ku ntambwe ya mbere kugeza ku ya nyuma. Bivuga kugushakira ibyangombwa byo kubaka inyubako iyo ari yo yose, no kukubakira bigezweho kandi bihendutse byose. Mess Limited turabigukorera. Va kuba tubuzi rero bakinira mu byawe, ugana abanyamwuga banze umugayo, tugira impamo inzozi zawe. Sanga andi makuru kuri wa@mess.rawa cyangwa duhamagare kuri 0727 730 cyangwa dusanga aho dukorera mu Kiyovu imbere ya kaminuza ya Kiste. Mwana twandikira email kuri messrwanda@gmail.com.